Nani wa yongu tabisiati. Kila kiokoni, munyambo nandia mokila mandeto mandia siana. Munyambo ena kidito chano kukwata ndia to yesiana leu. Na ke ndia ena kidito chano kumandia siana leu eno kisie. Na ena kidito cha kusemba metukenda kakwato ni munambo asiokelewa achao wa munyambo. Ana kuya speed yaku noyo ekoteja kila kibo amuka na speed yaku noyo ekwisa okuna. Na nakotabya ati be boss omwe ndini wa biasala however big it is ndini wa biasala na boss yusu ni wo kuandikita boss yusu ni wo tumeta with yabo eka na mwena kambuni ana kuya boss yu no au bute na kabinga biasala osu wako wewe mwene biasala osu na boss yu na kuya eta wa customer boss osu eta wa customer ukasaidia wenanduka nene lakini no nasobe ya boss yu eta wa customer aidi tumini kama nani wa mundi sienda tukamiongo na nana nenda unene ayane ki customers ainge madhi maenda aimwe kandukani kwaku ni wadhowa kana ni waka kule kindu nathi athimwe asi owa customer wakakindu amusembi adho wangu abakwa kama na matukune ndimona ende mbona atilangi thasi ende mbona ngania customer wakwa aendie ko ende mbona customers yakwa iko kanichao kila kitu mama customer mataluma kwaku nichao ni maundu tangu thank you welesia oyu kwisila mitamboni ya Athiani FM kindu chambe attitude ya thokumi staff pamwana akuwe mwenewe attitude niwe sende kwithia kila mundu withia na highs na lows kwithia muwe sawa ingi uko tuyo butu leketie sawa uteiwa actually wisungia mundu ndu woka indi bekindu kita wako betanga attitude elawabika wiyani no tona numba we museo na wabika wiyanu ikoma na kana wenzi yana ukito ikoma na mundu ayu tuliango na wosu idina gwe wiyani tafadhali itaisia naku dukabiche wiyani no tondo mwana itaisia wiyani dukatwae nyumba kilangu wetanati iloge sauna wena staff kana we mwene ta mwene biasala usu wena ngondike wena negative attitude wena ngondatu wisungia customers yundula ukwenda kana weta staff we mwandike wisungia customer nati mamba tangacho meta clients wisungia client nduloenda imagine ataenda na isenga indi nikimbona nima withdraw te ona biasala metete ona niwona unoka udhowa bakwa kwa netha nisiwe ka kwika shopping bakwa kwa nde kuka attitude ilandu tumitamuka ma feelings betanga kila kingine kwithia products yaku sitabikie kiwango kila cha ilite twende bakwa leu kangengelengala kanyo na leu bakwa product na services dikwelesa balangu kwatela endane leu ni waua yes kieta abati kwa kusisi lakini mwako kikuka iko kikuka ngoja mtu wanga nondo namba chena mauta mwithi yo size yo sumu na ua twekiona katatiwe ya muno nondo endane na isasi abati ile yuni okoja ina kana thantatu ni kana mbune ikandi yo size yo isu kabamba tithowa ena chaba chunate samba u tomba uwe I mean ta 40 ninguwa nitho ile pandu ba utemba u no nyivya kethia kanini hapana no lonza customers quality yithebo tubone quantity lakini quality standard ila ya ilite ya sindu ila udhosi endane leu ndikethie no nyama tu yena subu lakini nasa moja hivi ya kiwuti oki munyo tiuya na nyama tia I mean itani izi bandu ineza uthengeania quality products ya kuila udhosi iliata endane ndukani onekana na kubuthosia bati tai indi mona yiya de wando esia ni thoku na saisu ni mania iko niende na kuua we na mwenyevu ndisio samadhi mutawite na tuyavoid kuuma abakiti ya ya mayo hygiene ya ndieko kavyo katilewe we kwa gutiwa na we kwa we kwa guna we kwa na ni sawa tu now you lower services
pane nda ukwatela kunenga nengelekania ya mamafua kana maybe mundani ni wane wa munda wime lili kana usula ukuimia munda usu ni customer waku nondo wisaenda akuive wamina umuthukuma kitumi nikiu ila wane wa munda babe na lebo we bani enda unzimbie unye mbio ino yibo na onekana ne mbio yikede yo yela no mo yiteyenze kana mbio na kithanga yekana na isu iteyenze tuge kwa yiteyenze muno ai wai mo wikete yo wikete no na tawe sai twaingi umepoteza hivyo tu na customer usiwe mandhongi amuthukumai kila kingi ni kwithia kwenda customers kuya customer for long metele ina ndio nengalekana ya moteline moteline ngoja kidogo nakuletea ndikala desisi atuisaida na that tu ni wana order saa 6 nataka 28 netele chao chai kwa Ekai kwani yeye kwa lati baba de la mea yeseuka hapana yui nina pika bandu no bisine nendao na boss yambi ati kidogo tu ndateke 10 I'll see you in 10 minutes time isani ya thena as much as netu unene ayulua humesio owobi oneka na televi ndando ando manaina humesio so otindi akwetela mone thena batata imagine atamuka ende na mono bani nene ayulua u customer kana no we napata wao kitwa manda we umanda we ati uketele mbosi we wakaziki ndo amusembi anaise mbosi yambia netele tika kumisi ya thelasi abikamba umiongo atanukile ni we manda we ni wata yulua customer uno kuwete mbesa uno kuwete we ni woka kuyenda ukuona and then kidogo ninukite ni kwa mete bandu hii na kausisi ya indatika ta 30 ni ya masaili ataenda peke nduketa wa consistency na kulea kubikia expectations kiuni kingi kitumite customers aingi madi kitumi nondo ni mama nyete delivery sika wa saa 3 siya kiokone uni wisela wajuka saa 5 nene iya kwa angelekanyo ni mukate kwa angelekanyo nene angelekanyo ya pe loli yemwe delivery ya kundu na kunekala na mwana suwe loli abikabu sakenda siya kuidedhiana sakenda nzambe yacha wana ubikie na abika aidelivery so it happened muthe nomwe aselewa binaye kuna ina shortage muno ya nela wasele iwe aibika abika around saa 10 nomwe adwethe yo buta ibeti tumwetelete kila muntu nezilia akasuko wetelete kiwecha ekiweya lakini yangi mama kolile na mainondo mundu su saa 10 nomwe leitha umie nyumba athi chaoni akamande kindu kitawa consistency ni kindu cha bata na ku keep time kulea kuya customers maku metelete na kubikia expectations ila si ailete by the way nda se we amusioi toga ba decorations kazi yangu yundo meabisa nzeo ndiona malindo tumanesa suti tumanesa and then le undo lo kunitebiso akatuma uwete nesa and then cake tawo ngoja za mendini nethi ya cake no thi angima ya ekani ni ngati melinda litumwa ndoka ndethi undevi aikindo amse mbona nyina anumya nesa onungwenda figa niyo nayo ende niki mbona ndinoka nesa no ngegera wa ilinda na figa ndukone linda bandu kiali na figa yuma kwanga iwe ndukambiye monda na yemo kumyondo konie paya onge yumete wambia aye pondo suna ndumya nesa na ka usisi yina uma nesa we mungi ndambe usia figa no na ye kana ni sialikana ene ne wetake kila uwetete u deliver nicho u deliver enda no wetete wika decoration no katoma bisa undu decorate yanga alisi harusi siavene ne wo udikweka yudi ukakone mathokodhanio then customer imagine de kwa dhania tulumya customers kwa kutedia wewe lamusio na kila kingine poor value kana value ndhuku ya mbesa thukuma wia ute worth mbesa ila wibetwe uone uyasia customer ni wetata ni wane wakibalua cha kwangelekanyo kutwaia indo withyo na withyo su na withyo mwe muyo mwa withyo waileza we munene nesa kwa nono mukwatia niye na ulo kwetete withyo wa ngombe kana ongo na saisu akuetea watwa ya customers wendete akakuive
yoka sia yebia ende mwana tulukutu na konde ni asingita tunge tutheke tu ya naneki ende kweli ni worth ya value ya kwa ya mbesa kweli ni kuyani ya muiona newa ngwenu ni thimie newa kitamba ki pamita ni silingi maana kenda ni worth ila na newa nondo enda bundi wambia kitamba mito muni silingi liumwe kuni kwa mita siya na mita 5 kwa mundu kwa hizo tuibowe na kuna ibambesa ila siya ilete material kila kinu chonde ngoja wea uke hata ifiki imagine hata ifiki tuikwa atiani tinesa umbuya musele muna no imbuyo lote ewo no yuwe kuthya value ya mbesa ni kuoneka customers no kukola na ili kuona ni mandu alota ile usisia na kila gengene kwa siumuko na no inye ni dhana sino zio no inye ni tangasa nesa no inye ni ka no inye ni dhana product nzio sokoni no tiwe pena competitors maku manya sinda ni maku now meka hata na umeka mawika hata ni mawika undu bailete na oyeke vyati ni weka sa wailanje uthukumi wako either ni kuthosya goods kana services sisi ya maundasu na nilikana customer ahile kusobewa na yangeleka nyuma na unengi bana kuiyati mundu mukomwe atesa mautata na yu customer oka mwe nieke mafuta taya ambao musisi yo amwe waka unzisenye kiungamo chako na kilasi chako na ngalino ni ungamiti wona ndia ukela ngutema utamamba na yu yete kumaki actually nugeta kuwa mauta then wambia ndwenda ya mamba uteza amaji anokambata ni sawa tu na customer usiwa dhama na si hata customer ni sobwe customer ni wa ukuandikita ba umana ni wanundu onoke bya wena bya sala munene na bya sala oso nene betu wile kwa customer omwe kwa muthenya ambia kuita la tawambi ya utungia neta watina inoni Athiani.